Kas Kristiyano kan agdangdangag di sa sao niya po Diyos. Amok kan patsyot ijay puso nga dakdakkel iti gunguna nga maawat ko kini Apo Diyos. Ta amo tayo nga ni Apo Diyos so iti dakdakkel nga manggungguna ta kada tayo urayhan nga ijay financial ngam iti dadumang aspito iti. Okay, ma'am, No ti tao ket adaan iti napintas apan nakamuli ti ugali ken adda iti panagbuteng kari iti paglentegan ti Dios ket kanayon nga awiten uri anyaman nga oras ken sa dinno iti papanan wenno pagturungan. Kasla ken manang Alice Lozada Bagitan tubo iti Mountain Province ngem nanipod na kiasawa iti taga La Trinidad Benguet ket ison iti agdama apag nanaydanan. Iti napalabas nga aldaw ket nakaited iti maysa nga inspirasyon karag iti tattao tanga minima ng Alice ket insublina tinasurok 2 milyon na pesos aday toy ket nakita ken napidot na iti nabati dagiti nakagiddanan na anangan iti maysa a karinderya iti syudad ti Lawag. Ni manang Alice ket maysa agdil-deliver karag iti naduma-duma a Baguio vegetables karag iti public market iti umamyanan a Luzon kas iti probinsya ti La Union, Ilocos Sur ken iti Ilocos Norte. No ti aldaw ti Domingo ken Miyerkules ket agdil-deliver isuna iti merkado publiko iti syudad ti Lawag ken ditoy nga adu dagiti vegetable vendors a makapaneknek at talaga anasingpet ni manang Alice, da manang Laila Coria ken manang Elena Miguel. Saya Alat makurang kanya na. Diyos ti agin. May isa nga pagwadan nga tao iso na. Iti karito yung episode ti JCQ Online Docu, iti JCQ Online TV mga kaibigan. Ket inag-ipadanon kada kayo, ti panakisarsarita tinumutibiyang, iti panang istorya ni manang Alice, nukasano, iti pan nakapidot ken pan nakaisublina, iti nasurok 2 milyon na pesos. Ken dito nga adda dagiti mabalin ang mapidot tayo, amang lawlawag, iti pampanunot tayo, nukas bilang manda tayo, iti makapidot met, ti haan tayo kwarta, wenno anyaman abanag. Sigon kanimanang Alice ket haan metten a kinayiti aking kukwa tinaso a kantidad iti nagpainagan ken adda iti inyoperda ngem madi inawat ni manang Alice no apay a madi na inawat amwen tayo iti karaytoy nga interview. Alas 9 sa or 4 sa kasi dati ituyak nga mga no mga naktilumi kan pansit isulang ajay ustudyay nga ngam ijay nga time na pana ijay nga panganan tapos idi habang urayat di order ko adati imay nga 2 nga babae adati ijay bags da nga hindi gumanda nakita ka ajay bag Nga higyan na idi. hindi so na ijay ayan tisaka na ipitan na pa tapos idi timalaw dan la nabati da nga bag kuna balon da pay summer kuna idi kwa pinidot ko jay bag idi nilukatak jay zipper na jay bag kasi simple lang talaga nga bag ajay lupot kasla jay market bag nga Yes po. tapos idi kwa nilukatak la kwarta amin tinagyan ijay Cash din ma'am. cash nakabandal-bandal nga by 1,000. Tapos, so, kaputa, idi habang nga mangmanganda, Yes po. agis istoryada nga, apan agdardaras da nga mapan ijay terminal kasi adajay habulan da ijay, hangko Terminal amo. di bus. Yeah. Okay po. Tapos, kaputa nang nagko ajay nga istoryada, taag kaabay kami mismo nga talaga. Kwa, tardarasak magtanga rin numwaran, kinamat ko iso da ijay. Tapos, iti apa na ijay, awan nakita ka ijay da nga tao, da ijay 2 nga babae. Di, kukwak no anya ramito. Ti first nga napanunot ko nga talaga tawagak ni Manang Juan. Yes po. Ta tulungan nak nga may ko ito. Pero hindi habang kwa, hindi tuga ijay kwa. Ada jay rumor ijay CR nga babae. Nakita na-identify ko nga isu ajay makinbag ijay. Kasi nagkakapanganan kayo. Wen. Isumat datoy ko na ala nga mawawatan ti problemado nga ala tumawtawag kasi meron na ba kung kunala ay kaskas jay na pa jay sakan na tumawtawag tapos inmasiduga kanya na kuna kanya na madam ba problema yo kung kunak ay jay
Siyempre, asar na asar niya reaction. Pero na, please, kung naanapay kanya. Siyempre, natural di ay ijay may isang problemado nga apan mo pa ilang damdamag ijay no kwa siyempre maawatak mo di reaksyon na kanya nga mindim bagak nga siya ajay kaabay da ijay panganan nagbigla na nga ha kung kuna na kanya ijay tapos ma'am baka dati berbero ko nyo daytoy siguro ko na kasi nakita ko nga na kayo na kinagkamit di bagak aja yun. Hindi pakitak aja bagkat nakita na. Bigla na nga inarakot, lauray la mapuspulsak ti panangarakot na. Tapos tinawagan na jay kadwa na nga, umaykaan, dahil to, in kamad na kanya ta jay bag ko na. Di kwan, si Mangpot nga dagos ajay kadwa na nga babae, jay, nararakot da, jay, ang sangsangit pa jay min babae nga natataangan. Hindi, siyempre, agdardarasak tayo, dayta nga oras gamin, no. So, di pa naglikaw yung men? Wen, pasado alas 9, talaga nga, mapang kami ti palengki, tapnuhang kami mala daw unay nga, agawid. Yes po, oo. Hindi nga, sige garod, madam, panawang kayo garod, kat, awan anya man na dayta ko na. Tapos, kuna agi da magtunti kwartan, nga itkan na. Oo. Agala ka lang tatan ko nandiyan natakangan nga babae ko. Haan ko na nga dagos. Siyempre, kanyak gamin kasla, nagmadinga kasla nga bayadan dak. Yes. Uray no ijay, uray siguro no kanya dakat parang kasla Guilty. nagpasalamat da or kasi jay ngim kanyak mat kasla mga bayadan dak ijay panangisubli. Yes, oo. Kaya iso nga ko na kanya da madam hanak hang kung awatan day ta ako kasi di ay akas Kristiyano kan agdangdangag di sa saw niya po Diyos amok kan patyak ijay puso nga dakdakkel iti kung kuna nga maawat ko kini Apo Diyos. Nag-thank you da kanya kan di ay garod ikanda kumati kwarta kat haan ko na. Amo naman ang kantidad, ma'am. Haan. Kasi agala pa ila ko maiso na jay bagkat haan ko na nga dagos. Okay. Iso nga awan. Tapos idi ko amok mga agdardaras kayo kasi nangag kung agbiyahe kayo di uray siyak mo agdardarasak tao oras di hababulan mi nga talaga no da kami nga kwak. Tapos di ay idi pumanawak ko man. Ana nga rod tinagan mo madam taga ano ka tapno amo minto nga biro kon si kay toy ko. Imbaga mo. Kinagpaiswan na anak nga taga itoy makipagpag-iliak lang itoy gaputa every other day ak mga da itoy kapo iti biag umay kami agbibiyahe aglaklak uti nateng Yes, ketep imbagak tinagan ko alis bagitan ma'am kuna tata ada ay may suki ako dyan sa palengke sa Litas kuna na Litas store so di ay nagdadara ko sige ma'am awan anya man na dayta ko na pinanawak isudan nga iga kasi jay da kanya kung mumulaga dito talyawak pala isuda kat nakat aga kasi jay da plata kanya ala ko na DJ nga tayo, ma'am, amuda nga amom tinagyan DJ nga bag. Uwen. Okay. Amo data kasi Nubukit kita mo, ma'am, makita nga siguro nga kwartat nagyan. haan idi paglukat ko JC per kwarta nga talaga. Awan sa bali nga nagyang kwarta amin tinagyan. Nakabandol pa dagi jay. Ma'am, haan mo nga ma-identify no siya sinagiti nga tao? First time ko nga nakita. Tagalawag da ka no, ma'am? Hangkwa mo basta tinakwa da kanyak yearly da hagbakbakasyon itoy. Okay. Tapos Ilocano da, ma'am? Ilocano dapat ken kwa tipan nakamok basta kanay no kwa ke no handa basta Ilocos Norte Mayayaman ti dating da, ma'am? mayaman talaga. Oo. Kas- Yung bas itinagloganan da? Haan addan luganda. Oo. Yung api nga bas yan na pa ng ma'am? Addan sa mapandaalan ijay bus hangkulam mo kasi nga DIT ko da. Ada mapanda i-pick up. Wen, tapos idi
ti panagamok gamin nga handa nga nagbaser ket kwa idi umay kamin umay akon itapalingki. Berbero kandak ni Ma'am Annalyn, ijay Litas Store. Yes po. Sukik ajay. Isu di tiyam amuna kano, adati number na kanya da. Sinapul da. Isu nati... Nag-i-introduce ka niya po. Wen. Oo. Tapos tata, please, ipakibigay yung number ko. Please, kung kuna na kano ijay. Idi kwa, kinontak ko isu na ni Alice dayto, idi ay kwa kung kunak ijay. Kuna naman nga, sorry, handa ka nga makuha tata kasi driving ak to Manila. Okay po. Oo. Ma'am, itibiyang anya ka di talaga itkas lang tagsapulan yung ma'am. Ta everyday kayo nga umay dito yun. Or every other day? Every other day kami, sir. Kwa, daytoy biyahe mi, kwa bagi ni bayaw ko. Okay po. Isu ti akin business. Da kami lang iti katalot Para na i-deliver. when nga mangidel-deliver. Ma'am, lastly, iti ka rito nga napasama ken dito nga takkel nga pakaidaydayawan ken takkel nga panagkita di na marswat kanyayo. Anya itikas lang maimensahem kada iti padatay nga tattao ta manmano itikas toy nga da kayo ket nang isubli iti takkel nga kandidata pero dalos Venus ket ado digiti makapidpidot ngem ihaandan nga isubli kada iti aking kukahore amuna. So diti man sang kabasit nga mensahem kada iti mangbuybuyan at tare interview tayo ket dito YouTube channel tayo ma'am. Para kanya yung ma'am. Oo. Para kanya kwa no adaman dagiti kundaway nga mapasamak ti kakastoy pilyan tayo nga aramiden ajay nasayaan. Piliin mong gawin yung tama. Yes po. Ikaputa uray no awan ti makakita, uray awan ti maka witness di aramidem ngem importante nga ni Apo Dios isu iti mang bigbig isunto ti mang award kanyam kasi siya hakumot nga ekspektaran nga kastoy ako. Yes po. Kasi ti amok awan mot ng picture kanya mi awan mot ng video Awan din kanya nakakita kanyayo.